kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba lami ka kubor hamsaya hakini kindia sngi baladab halor ke jingpara ka ketem joka sang United Democratic Party Haribhai district pat khamtam hanongpo constituency menta ka sngi kini ka kubor kala shai kedar hakaba kumba shispa atphongot kinoket kam joka nongpo circle kibakan thobru iksangot kinang joka sang Haribhai district kilai sindan ikshiti enakam shau president ka sang hapo jilla Gisamut kinoi lam bahak mat jong aseng kibla ai ka shithi ena na ka seng menta ka sngi ha ka jingelam kabla penlong hayo molong kiken top yu ba regional kharkamni vice president ka UDP Haribhai badru ubabat ku chief youth organizer UDP youth wing ha ka jilla uba Lawrence Norum general secretary ka UDP Haribhai district uba Sumar Lang Swer president ka UDP youth wing Haribhai ka kongpes narlong Kabade ka Joint Secretary joka UDP Youth Wing Ribhai kiwede kit khat ki ba enalang lembat kite kinalam hakrisni ki kan top ikinalam bar kit khat kanopo circle sub circle bar primary unit Diang sembai ki maralang neki top leaders joka parti UDP jongi bagi ai kan ka press briefing diang sembar ya neki perlok naki print and electronic media ki datang bagi masyarakat step man ngikwa banyak tu UDP ba sambut naki top leaders jong ka UDP ke jongi na mga general secretary Lawrence Norum but i baba Renal Kharkamni belong ko ni vice president jong ka UDP Haribhai district but aga ju por belong ko chief youth organizer jong ka UDP state youth wing but aga ju por iba Sumar Lang Swer mo i belong ko ni president jong ka UDP youth wing Haribhai district but iba peace norlong Ibalong Joint Secretary Jong Youth Wing UDP Haribhai District ni la tenda ika resignation jongi mantarasni kakak nyau tarik ni baar raja rapuhan. Na kalian kan nompo circle kinok income ki bahmat jong ka UDP nompo circle kamar nompo constituency kira don sangut ki bala tenda ika resignation ka jongi manga aga ju lapor ngapat ku general secretary jong ka nompo constituency iba ya dalam makdo ibalong ku working president jongka UDP nompo constituency iba Pius Rongham iba long kumi joint secretary iba Ramlang Dakaru kumi joint secretary bat iba Renal Kharkamni iba long kumi advisor sangut nangi ki nongkit kam ki bakmat jongka parti nila resign na ka parti UDP nangtana ki khalai pili ki substitute ki bangidon Prangut na ki nongkit kam ki bakmat i president bat secretary ki la tender lang ya kan secretary jongi But hakaju kapor inon kendai kontributorly ki aktif primary unit jong ka parti UDP ka jongi. Sau kupra na kine ki kendai kontributorly ki president of secretary ki la tendar lang yang resignation. Overall inon ki kam lalu ki women's wing ki youth wing si jongi parti central body ngila don sispa atau mut ki members jong UDP bagi la resign na ka parti UDP. Ka nongrin ke bagi resign ya kene parti om ba ngi dot kadau andai kum ka jisu thuk jongi kum ka kanhun kalong bangin nam la man koi sha kathong ladang idon ka kanai ka parti te ila don kam ila ki jong ki MLA bat ngi don kamru ba kita ki MLA ki jongi kindon ha kalian sosial te ila rai dang wi ka jemut ka jing pakat kum ki kanhun bangin kersan ya ikong Magdalene S Maulong na kata kajing ikun sya ka assembly election house nam arpulai dengan don saarut kiri rumah kita air kecikren dengan kepat sisndon ya i bak Sumar Lang Swer ban air kecikren ya di media dan hamil ini tasi yang asyik kalau tasi ke basuci menghap banido dan parti UDP ke Bangladesh berosyik kata ke wilayah tren banyak tahu ya kelak kelenti dan berlagi sama jam bertai lebih berapa Henry kum tahu presiden beri Malpinya Malpay yang di bersama Hakatan Berkuai Balhak Konstitusi jadi hak seni niyoi bangin dan kalawai hamlu namakat kepemilih kat kepemitu niya kendu tang di jike sudah habagi persang bantrei nimiola habagi persang banyak nisyak hanganti tenang tak kenal keperluan yang bangani do hangani kekenti nama parti UDP Kenapa? Karena banyak lama yang akan muncul. Siapa pun parti kemudian kekalawai, kementerian dan
ki kena sama ki youth jemi ki badan hamden ka tai straight ka bagendu ki jige kapan magini ki aslam ki balalai no ki jige ka makilai kendu de kani to ade ka custom ka bastang bagi tre timilan kam bagi dia ka parti hatta ki badan kalawe ka pernah ya ki youth ki de ki lawe jong ka spli baka cak menre de ta ka kanongrim banga mino nama balai na pe hampe UDP ngaki bahkan dengan tangan jingkermen yang harus simet dengan train bertanya sama hak jong dan distrik riboy jadi nak kata kadang apa bani bandan sekanun ke parti kebala menteri dan taki youth jomi di belong terlawai jong hari bahkan cai dari komunikasi baru lang ni bedang mungkin kekam tidak simpui karai lang baru banyak mino nagi di nang dengan apa konstruksi nang daw kaba ikwa banyo di MLA dan nong ikmat na kaba ni jukasan baru cerita ni pois kata dan ta asid dari jenis trilang di jenis nilai berkat kun sin dengan kaum di kita jendak dari ini kelihatan naik berkat nilai pusat ha beralih di jumpa di kaum lagi es maulah seni kino elam kita kaum jungi nggak sih rai lampa bagi lek berkesan ini pada penyemino aja nak hidup pada penyesal berkesan ini kita kata tadi wake up kepada jungi duduk jungi mutasi kali bad kebaar bertang lomba syaiba ikon makili ini lek akan parti bah ni palang bertanya kita sedikit seni tidak menaik sayo kejutip dari berapa bagaimana kesan ni awal lang ipi kapin ai lang ya kajing kersan na kabanta ikong Madeline S Maulong bat kanong rim kabangi kwa pang kersan ni nang ba kapatay kan be sto kla kalong ba hadin ba ikong ilawan na kajing tibriu tiblay ni pedro ya kalong ing long sem kajong ni kumba kan ni kasem kade kayin kasem kabatray kum ka team de hadin bangi iru ya kajing sakri jong iba ajasan bakine kibahi kasem kijoni kidon ni ka mensin bat ay ka sakri ka batam na kabanta adong berkatahan kijoni kumbang itip ginamla menlek sibun bagi wa ba sibun ke expectation kijoni apo ka tem riboy bat kantang bilay apo kanopo constituency ba ginamla bat pan yo ya tak expectation na ba kinong nikmat jungi ki don ha yang persya ya ini kuat balada ni penjok ikong Madeline Group ide bendon kalian sensia nang ba kajing keku anwan sya kisnong ba kitau ba kajing kersan ni kanong limru kadai local development kebangi ba nila sya ino ben entah di southern ke badat madu usna arja kapra de kata ada kanong lim ke ba kemat kebangi kuat pensya sikit ba kajing kersan jungi ya ikong Madeline es Maulong